Kapitan Inteng! Babay, tungo! Babay! Oy, Angkal. Ah. Nakaada yung tiban na nagluganan ni Antay. Na. Yung babayin niyo pa lang. Ay, nakapanawan aya. Awanin nay. Na, Di mo tupay mangag ti ungor nan. ay, ingkaman gumatang iti arak. Darasam! Ha? Ara ka dagaws. Kanya nga, awan ni Anteng nga gipare. Rabiin. Man ano ko ma? Ingka gumatang nakalukat pa ni kagawad ko na. Apay kwarab, papadam. Kita tirsina ni kagawad ko na ang tata. Agpagpagatang ni angkel ko iti arak. Apay aginaw. Kay, agpagpagatang nga raw. Ibagam ken kwa na, abawalan ta aginaw no madanon terapi eh. Nagkunamay. Nailan na, di kay ordinansa ti barangay. Kito nagbasbasak. Iso nga gawid kan, ta ibagam, day ta, ken Uncle Mau. Nangay, tiginatang mo nga arak. Tupay nakadanon iti tirsina ni kagawad ko na. Ah. Tas sinadanak ni tata ba daw? Na, ay adamanan da diyang agin lalaing ako nakon. Anong sinabi niya? Saan ka no mabaling nga ginom iti arak no rabi eh? Talaga nga agin lalaing mata. Adda ka no iti ordinansa. Na, apay nga muna. Pudno ayang adda. Uwan! Oy, naglaingan ni tata ba daw? Talagang agbasbasa ka dagiti ordinansa. Sa dino ti papananta, Kapitan? Kadua anak yun, tain ta makipalot. Ha? Makipalot ka ita? San ka mo nagpalpalot idi? Kakaiso na nga awan ni Banang. Ahiwan gaya man niya. Kada kwartak dito, apang pustak. Sige, kaduan ka, Kapitan. Uy, awan rumba nga pagdanagam, ta siya ti makaamo. Sige mapanta, kap! Dayta lamang sipsipot kin ni Kapitan Ter Aramidum si Kabadong. Kita sino nga ron nga, iti sa bali si puta. Awan mo Ter Aramidum na maday. Kanya nga awan. Kahit no imbaw na ni Kwaraw, gamapan gumatang iti arak, nga inumin na. Kahit man ano ngay. Dakis nga ginom na kiti barangay officials, nang nangruna ni Kapitan. Naging lalaing ka man ako nakaw. Ay, sana nga ginlalay ito yan. Banbantayak laing, day ta Kapitan. No nasaya at madlaing, taramid na. Awan nga min kahit ni Mariba ng amang bantay kankwana. Iso nga ron asak timang banbantay. Na, papananda nga ta, nag-tricycle damag. Day tamanay, ti sumaruno at akwaday. Uy, kakide ni Jebang kang mau. Saan mon apakibyangan day tabanag? Napanan na nga ta ni kumpare ka Kapitan. Maray, nag-tricycle damay. Ay, nakitam gayam ang nag-tricycle da. Kung nakaano siya lang, di nakakita. Sipsiputag kay, tigunay da. Diyak mo, no po dotis istoryaan da. Ang napanda ka no nakibulang. Anya, Kapitan ni ti barangay, mapan makibulan. Wag. Ay, aramidin na amin akayat na Tawan nga min ni Maribanang. Apay, nasaya day tangaramay, ti may sa Kapitan, maray. Eh, kat saan Ay. Imbis sa kita na ti pagimbagan ti barangay na, mapanki di makibulbulang nitan. Isugal nan ti kaawat na nga honorarium na. May sapay day ta, mading aramid na. Imbis nga igatang na ti pagsayatan na day ta kwarta na, ang san may. Tauray ni Kwarog, saan namat alapdan ni Uncle na? Una, ta may ramraman. Oh, aday ta ni Kwarog, agdamag ka man kan kwa na. Anyaya ti damagin niyaw. Sa dino tinapanan ni Uncle Mau. Napan nakimiting iti munisipyo. Nangag mau maray. Hamuna lata, ti sungsumpa na. Siyak pa iti kunayaw. Sinuruan nak ni angkel ko kaya. Makitam to yan. Hanyat orasain. Di pa'y simangpay dahi ta Kapitan. Alas 8 ni Tirabe ay. Apay anak ko nam dayta. Kita, Mike. Saan pa'y anak kasilaw? Di tabalay da. Aywan, nagsipngat pailaan. Apay nga ta. Ay kita dapay lang siguro ijay sugalan na. Ay sos, kagura ni Mariba ng dayta. No adala dito'y akat hajak lamaw. Ay kat sigurado Balon natin manay ni Maribana.
Anya nga iti mapasamak dito'y barangay tayaw, nukas tamot ti kapitan tayaw. Ay kitawanan mabaybayan na ti barangay tayaw. Uncle, at damang sipsipot kan ka. Sino? Itataba daw. Yay. Sipsiputan namin agaraw mau. Amin na papanam. Na. Tapay ka na. Pitkitain na dagiti madingar aramidan. Na. Apay ada madingar aramidak? Di pa nagsugsugal mo ngay. Na. Kat no kunak asikrit da jay. Kasano naamon na? Naamuan na may. Jak amon no sino tinakaamuan na. Adan sa mangyar arasa asken kwa na. Talagang hada. Hey, nakarkaro pa'y dayta. Ni antim abanang no agbantay. Kaslang arod CCTV dagiti matana. Da. Isun sa manan dyan nakatakdar ijayrwar akas lagbang bantay. Isaw ang kail. Asit gakman takasarita. Pare ba daw? Parinteng! Pare ba daw? Parinteng! Pare ba daw? Ibaga mo, doon yung tikayat mo nga ibaga. Saan mo nga ulit-ulitan dinagang ka? Bambantayan nak. Ay kitwa na, banbantayan ka. Na. Tapay man. Nagadugayam ter aramida makalukwan na. Anya, kalukot. Agasan, tanapan kagayam nakipalaut. Naamuan pa'y dayta. Ay kitwa na, ano kamay, pare. Pare. Ha, No nga sumurot ka kanyak ang makipalaut. iraman nakpaiti kalukwan? Damdamagan ka no kayat mo. Diyak kayat, nagluko kan. Amo magudbuya kan. Ha? Kano ba'y? Nabayagin na. Nagitilangan na sa sayat. Yan aramiday, pare. Kastaya. So asika, magbalbaliw kami tina. Si kapay mo nga ron ti kapitan. Na. Panunutin mo ti pagimbagan ti barangay tayaw. Naglukot dahi tanga inting patingkad. Tapay. Agasam nga, ibagbaga na kitain. Asumurot ak kano amapan makipalaut. Anya. Anya nga itimbagam. Ay kit saan ko na ka? Panagbalbaliw akan. Ay katwan mo't nga main. Kunakin ko na, good boy account. Puno may. Luko at talaga na ita kumpari ka. Awan lang ni Maribanang tila mararamidan na. Ay nabadaw, saan ka sumursurot kan kwa na? Ay talaga saan? Takderam, a good boy kan. Wait, good boy account. Waraw, asino ti kadwa ni kapitan nga gininom iji balay da? Dagiti lalaki akagawad. Ay, sumat lagayam asaanan ang nagjo ti jay maysa kagawad. Siya ti pinagluto da iti pulutan da. Kasano nga rodon ti meeting mainton bigat agi inom damot taon. Katagmi-meeting kayo laktaa. Kat ko namot nga agpatpat nagdang agi inom. Ay, sigurado agpatpat nagdagita nga uminom. Ay, awanan ti mapasamak dito yung barangay no kastalaang. Agbabartok mo tandag iti opisyal. Asinong opisyal nagbabartay, Maray? Ay, sus, nakangagmanan ni tata ba daw? Ni kapitan kandag iti kakagawad. Agbarbartot da. Makita yun dahi nga aramid na. Dakay sa aramid na. Nagiinom da lang. Mat kadagiti kagawad na, tata ba daw? Nagalas nga ugali ti kapitan dahi ta. Kwarag. Aw, apay. Anya nga, tipulutan da ang kalma. Nagluto akiti adobo akar ni ti manaw. Sikat ti naglutaw. Katwain. Apay nga'y aday tamoten pulutan dati damdamagam kabadong. Agdamdamag aklang, Maray. Agdapay nga tanabatay, nga arak da. Si Marono at inamag mo day tarak. Damdamag aklang nga rod, Maray. Adupay ti arak da. Kit no may siya kay steam pagatang da nga arak. Ay, agawid akaw. Siguradaw nga gawid ka kabadong. Ay, kitwa na, mala, inakaw. Na, apay nga'y tasabalin samot adalan ti pagnaan ni kabadong nga agaway. Sa balin samot abalay ti pagawidan nan. Agungutan ani marituyang no kasta ti aramiden na. Ay, marikwanang. Apay, mangrikap kan. Word, Maray. Nakita ni Badong ka, Maray. Nakitak kanuin man nakistorya dito. Mangan kami kuman. Kawan matang. Sa bali tinagawidan na, Maray. Na, sa dino abalay tinagawidan na.
Ibagaman maray. Dita balay ni Kapitan. Ah, anya ngay tinaramid na dita. Nangagkumat nga agiinom da Kapitan kan dagiti kakagawad dita. Napan nakiinaw. Katno ko na naagod buyang. Dinamag na nga no anya ti pulutan da Kapitan. Kat idin naamuan na nga adobo a manok, napan mo't adagusan. Ay, una yan. Sige maray. Ay, nakman na yaman. Barka gamin pare. Agtaya kanti aglaw-law. Sika, saan ka pa yan nabartag? Ay, kung mamabarte ka nga, paray. Pulutan ka ba na pulutan? Adobo ang manok ko naman. Kanya data, naisupot. Ay, iyawid ko na ito, paray. Dito nakamaluhungay. Sila nituyan ko, paray. Badang! Nituyan ka. Ay, ayaban na ko, paray. Agawid ka! Paray, agawid ako na. Kuri ka. Binagkat mo data kaldira nga ete pulutan. Ada pa'y nakasupot ka nakamalukong. Uwain, tuyang! Umaya ka! Oh, apay deta kaldiraw. Anya ti kargana. Manaw, adubaw. Inyawid ka, tasidain ta. Dapat dito'y tinakasupaw. Sidain ta biglain. Di ka lamabay. Ay, awan babaeng ko to yan. No sidain ti pagsasaritaan. Kunak man no good boy kan. Sagpaminsan, kahit saan ang good boy. Kadwan na, good boy ya. Ay, ingkay subli deta. Dito'y kaldiraw. Pati ta kargana. Kanya, manituyang ina ya. Sidain ta nga raw. Ingkay subli kunak nay. Ay, sayang No addagayang pulutan malipatam ti karaim. Asaan kan asumurot kin ni Kapitan nga aginaw. Ha? Agrup-rupa ka apulutan. Mawag niyan ti ba nang angkal? Ha? Anyan imbaga na? Kumustahan na ka? Nuan niya ka no ti aramidam dito. Kunam kuma. Agar aramid ang itinasaya ata. Inaldaw mapanak ide barangay hol. Sa anak nga agin inom kunam kuma. Amuna mo't nga inom ka. Nakaabuan na. Amuna pa'y anapan ka nakipalap. Ha? Ay, nagadong tichismo sa talaga. Agsagana ka kanuin to nagaway. Jesus, delikado man ito ang kalmahon. Na mabalunat man da tao na di na oras. Agaramid ka ngamin itinasaya at angkay. Tapno at dan tumat i-report mo anasaya at kinyantayin ton sumangpay. Asino ay, di ka na yung agpataray iti motor na iti rabi ay. Makatikiling. Ay, ni ka no pari badong. Ay, Adda ka no ginatang naasigundama no a motor. Iso ti kanayon na apatarayan nga uray rab-rabi agraraman apari pa daw. Naadaan lang iti segunda mano ang motor. Kunamlan are iti kalsada. Wen nga rod Ipalastog na matan ti motor na. Uray kumaa no dinagnisit ti rumwar nga asok ti tambutso na. Ay, baga akto no kita kami. Amo na mat kararamidan na. Di na pa'y ilabas dito asinag ti balay. Tapno saan amasita. Saan nga iti amin nagundaway kat makalise na di apari ba daw. Anya ngay nga rod ti aramidam. Baga, saan nga pataraya ka na yun iti rabrabi? Amo na nga oras ti panaturong. Uray ko ma, no saan ang naariwawa ti bulok ang motor na. Apay inteng, anya ti aramidam. Aldawan Apay di mo makita ng agsilsilpunak. Na. Anyat orasan. Day takat silpon ti into naram. Ne, apay, anyat problema? Ay, agkabaw kan. Maladaw kan ije barangay hall. Kababain ka dagiti tattao ang mangururay kan ka ijay. Si kada kabaw, dungo. Anya. Pag ko na masyak ti agkabaw. Anyat ti aldaw ita. Kita amti kalendaryo. Ha? Ay, Domingo mat gayam. Isumat lagayam amayat ti sisikawilam.
Ay, inak man na ron makinisa. Ay, awan mo. Nalipatan mo daw. Ay, ibagam to kan ni Kwarog. Ta itulod na ka. Iti motor na, ha? Apay no si kang aminan. Amangan mat no agpasada ni Kwaro. Mangtay ka man kay di tigatang ko'y tigasolina. Saan nga gandar ti motor ka? Awan kwarta. Adaya inten mo kanyak a kwarta. Ay, kasano nga rodin nga eh. Sa payagpatarayak kumamanay. Di ka lang mabain. Pataray ka la, pataray. Nakaungungor ta motor mo. Katawaan da ka. Apay kumakatawaan da. Ay, umapal da ki di tawan motor da. Day takat sigunda manon a motor. Apalan da. Wala, mangtay ka kiday. No, day duldulin mo akwarta. Awan ko naklang arudan. No awan ti gasulinam. Danom ti paggasulinam. Anya, danom. Mabalin na yamay. Ignorante ka talaga. Anya mo ti kaslako, wow ti ungor na ang motor alimabas. Ay, makapakigtaw. Ay, anya pa'y ngay. Jay imbaga ni Intay nga ari-ari ti kalsada. Sino nga ari ti kalsada? Ay, asino pa'y ngay no din ni Pari Badong. Manipod adan motor na. Kanayon nga agpataray iti kalsada. Isu ka di ti gimatang iti daan ang motor ni Kajaw. Wen ka no, Marey. Sinukatan na iti anak ti baka. Sayang jay baka. No ila ko nanto, kalpasan ti sumagmamano abulan. Mano aribo ti mapaglakwan na. Ngam jay motor, sumagmamano abulan, ag goodbye. Iso nga ron nga inlako dati motor, tadaanan. Kat ginatang mat adagos ni Kabadang. Ay, win nga rod, Marey. Mala, ay. Anya ngay nga rod, no kas dati pakaragsakan na. Isim man takarag-karag ka tricycle mo, usip. Ino naglawat ta pangipagnaan tatabadong. Apay nga ilisik. Apay, di mo makita. Alasong-lasong dita. Ha? Imbag dita nang iparkingam Ta, saan nga about? Talaga mo't adita ti paradaan. Saan mo't nga rin mabalin nga iparadak ti tricycle ko di ta kalsada? Ilisim basay. Ta ipagnak, dahil yung motor ko, dita nang iparadaan. Nangalalamit ti kastangay tatabadong. Ilisik ti nakaparada at tricycle ko tay pagnam ti motor mo. Padong para kun nay, di mo paila ilisay. Padong para man ang dapagbayad mo. Nakaparada, padong para. Nadamag ka. Nagsubang kayo kano kani pari ba daw? Basol na mangaming kapitan. Ay, di mo patpatulan da dyan talakayan. Ay, pasensya kan. Ta sikat kabanwag pailaan. Wait, rumbang ka dahi, di pakpakita na. Kain ibagbaga na. Nakaparada lang ti tricycle ko, idi nagparadaak apag naan ti motor na. Ibaga na nga ilisay. Nya nga dahi kapitan. Di imbagam kumanga iti kalsada ti pangipagnaan na tapno ayos na. Isumutimbaga, lasong-lasong kano ti kalsada kap. Ibaga na pa apadumparan na kano ti tricycle ko. Ay, anda nga ron samsamantong na dadya akong paray. Akas na nga tati pa nagrasrasod na aya. Ay, nung saan laalaklakayan kap, pinatiltila ka. Imbag ta pinasinsya. Ay, husto, tinaramin mo usip. Di mo kabilang wano patpatulan ti lakay. Tabad! Apay asirig-sirigam day ta motor mo ba daw? Way, kakabaliwak ti pintor na. Tamluwag lang nga abaraw. Oray tapalam iti pintaur, nudaan mo ti makinana. Nangisit pa iti rumor nga asok na. Kano pagandaram, nagpigsa ti rungaab na, kaslakuwaw. Anya, ayat tal na ka man to yan. Di mo yawin ti motor ko. Imbaga, tada motor ko, ngamti awan. Sayang jay baka nga insukat mo dita. Nakitak jay baka nga inwayway da, kat naglukmag. Nagmayat ti pamagina, ngamday ta motor ngay. Kalatlatay. Iso nga ron a pintura, tapno tumarakay, akas kanyak. Ngamita, karurupan pa ilang. Ngaminton mapintura nain, karupropak taon. Puurak to, pay day ta ang motor. Maray,
umutangak man iti buggoong mag. Bayadak to no makalako ak iti natang. Kaawatan ang mabayag. Sakan to makabayad. Takaimulmula pa'y laang tinatangyaw. Agalos ka na maray. Bayam, ano adda kwartak, itad ko adagaws. Ay, Anya ka di parikot mo. parikot ko ti motor ni Badong ko maray. Isukit din ti your urnungan na. Paggasolina, ken pagpatarimaan na kano, kas kada pagpapintor na. Anya nga min tinaknakan ni Kabadong. Tas sinukatan na dayjay ang motor. Daan kanumat nga min dayjay. Jak man amoy ti day ka Badong. Jak mo no anya tinapampanunot na. Maray, kasibsibot mo't ni Marito yung anak kami suot. Anya ka diti makagapaw. Kasoron na ti motor ni Badong na. Dila ka no motor natin ento na rin na. Kat iso tinagsubanganda ka ni Tanod Usep. Wan nga ron ka na, Maray. Ay, unay kat ni Pari Badungan. Kaslag pampanunot nga ubeng. Imbagamon. Isong agab aburido ni Marituyang. Ay, nalabit akanayon nga agapada. Kapo itiday jay ang motor. Day tamo timbaga ni Marituyang. Awan pa'y kano igatang na itibugoong. Iso nga inutang na tinala na itay abugoong. Ah, iso nga adda kalintagan ni Mare nga agpungtot kan ni Pari Badong. Imbag ta nagranata, paray. Apay ka di paray. No kayat mau. Intag party iti manaw iti balay. Umatang kamit din iti arak kapag sangwan ta paray. Manok ko ng paray. Ay, native ka di. Uy na paray. Nalokmag nga upa manaw. Ay, sige, sige. Tamang ibaunak iti gumatang iti arak. Ay, umuna nga ro din iti palay paray. Nagpartiyo na di manaw. Na, Sumarno kayong taon kani usay. ay, sige paray. Apay nga may kayo diti paradaan kap. Ay, gumatang ka iti may sakes a serbisa. At iti igatag mo, Ni? Sa dino ti paginumam? Di ka pa agawis mo kap. Umay ka. Numay isang pwet mo ti ara. Umay ka man. Sige nga ro kap. Umaya. Sa dino aya. Iti balay ni pare ba daw? Agparte ka no iti nitib ama daw. Iti magayam. Diyak umay. Ang mga agsubang kami manay. Saan? Imbagak nga umay kami. Tas ikati gumatang iti arak. Kanyang iti ko nanakap. Uwin ko na na. Di awanan. Ti sakit tinakam-nakin ka. Nay, anya ti lutlutaw. Nasaya at mo. Nabanugak ngamin ang nagkapoy di bangkad. Pulutan mi daytoy kada parinteng. Tapno di nakpagungtan. May papanitin mo tayo. Motor malain. Aramidam ti amay nga po iti day ta dungdung ang motor. Amo ka di day ta ang motor ti mangdungukan ka Saan ka kadi asumanaw? Unay ka daytoy na ya. Sino ti saan amasuraun? Imbag ka day ta ang motor. Ta ikagumaam nga ipaay ti masapul na. Amom daytoy motor. Mabaling ko asakayan. Kahit maidanon na ijay ilay. Angam si kangay. Mabalin na ya asakayan ka mapan ijay ilay. Awan mo ni Marituyang, paray. Mayamon nito yang paray. Kanayon na marurod kanyak. Gapu iti dayjay motor. Paray. Anyat na patpatagan ka. Ni Marituyang wano ti motor. Si kaki di mo't paray. Ang dumamit ti itad ti asawa. Kun ti itad ti motor. Ang numaminsan. Naimimbag ti motor. Tahadi nakapapain paray. Ang nituyang ka. Kanayon na nga paig. Lukas din, napatpatag nga ron at motor mo. Ay, yakman mo pare. Pakabuasulak ka day. No, kasto ti marikrik na. Kung ano siyak. Awan makaartap iti kinapatag ni Banang Dungaw. Isupay lati kapatgan iti biyak ka. Pagkaukan, tamangantan to yan. Pagkawam ta motor mo. Nangagkaw timbagam kin ni Kapitan.
Anya kumatinangag mo ngayon bagakin ni Kapitan. Sa lodsodam di tabagay, saan kat asyak ti pagdamagam. Ang kaki di agaon tamangantan. Nanganakaw, Ah. gaukay ti kanam, di nakibaon-baon. Ay, nagalas kita aramid mo. Naalalas pa'y ti aramid mau, agpada kayo iti motor mo ang naalas. Ha, di ta ka man langaw. Ha? Ay, anya ka tati pagpaspasong nodan dahi siya bakitan. Pimanaw mitay. Sa kayak man kidi dahi ito'y motor. Kagpatarayak manay, kalsada. Di na konsitain ni parinteng. Tapi nagpulutan ka ni tiniti ba manaw. ah, ay na. Ay no, mahiyatin tikas to yung pataray iti motor. Nagganas na talaga. Ay, papantaking mapwede taray na. Ada bumalasi wakigaw tila. Ilisip pa sa'yo. Ang diretso ba tinitipag ni motor? Ay, awang preno na. Ay, intay arayatan ni pari badaw. Natinag kano iti igit ti kalsada. Ay, ingkay baga kini Marituyang. Usep, wikap. Umuna kay Ijayang. Tapno maarayat yun ni Tata Baraw. Inakmat Ijayan ni Nana Tuyang. Ingkay tapno mapan kami matin. Kaasi ni pari badaw. Mala, mapana ka ang kapitan. Oh, kasanukan. Intakwak na kamat, jay dungdungwam a motor. Ay, sinalbag ang motoray. Bulok mo ngamen. Diyak mo na iturungay. Dayta ka di pa'y motor mo, ti pangipanam iti amin mo, ti dongdongwam. Ay, saanan to yan. Si kapay lang, ti kapat yan. Ay, ipanakman iti hospital to yan. Sakayam ka di pa'y dayta motor mo. Ay, saanan to yan. Iso asuray. Anya ka di dayta sur mo, kaadumot ababasit akartaon. Ay nanana, aglaklako ak iti pagpapintas. Epektibo na gitoy. So magmamano lang, aldaw nga agaramat ka. Makita mo ang tinapintas a resultana. Agpaiso ka di apo mintasak, no aramatat dagita pagpapintas. Wen nana, ilako kit din, no sana punno ti bagbagak. Adungan din nakapadas. Padasin nyo, tapno mapanagnakan nyo ti bagbagat. Imbagam dayta ang mawan pa'y mo't kwarta kita. Mabalay nga utangay. Mabalin mat nana, ngam manayon ang ti presyo na, tautang kat nga rod. Ngumina kasta kaday. Wen tautang. Saan ko man ang manayunan ti presyo na Talaga akasta, nana. Saan ka di ano umutang ka? Kat adamat interest na? Sige nga raw. Alaot dayta may sasay. Inton mayat ti resulta na, mangala tumanag. Ay, anya ka di day ta insangput maubanat. Ay, pagpapintas. Tapno saan mo't nga aglanglanga da tao abakbaketan. May mayat mo't laeng no asikaswan ti bagi. Wala, tapno di da ibaga abakbakitan ti asawa. Ay, kastaman ti kayat ko ken ka, inteng. Saan mo nga iparit nga agpapintasak mat? Ay, kayat ko ano ibagadaan na pintas ti asawa. Ngam ta ibagada alusya. Apay, adda ka din nakaibaga alos siyang ti asawam? Ay, awan pa'y matkit di. Ngam no saan ko siguro atar-tari patuan ti bagik. Amangan no adan nang ibaga alos yan ti asawam. Nay, anya tararamidam di tarupam to ya. Anya na tayo pulpulagid mo. Ay sos, di ka man nagbalin nga ignorante ba daw. Ipakitam la abangkag ti amom. Anya tayo tararamidam aya. Ada nga rod maitin naking kaday ta. Addan to napintasak to. Ibagadan to napintas to'y asawam. Mabalin nakton nga isalip iti beauty contest dagiti babakag. Aha. Adayamit beauty contest mit ti babakit. Wala di ka malawlawat mate. Ay na, kontrabida kay tibiyag ko.
Di nakpay suportaran mo't kadagiti kayat ka. Ibagbagak lang mo tipod no. Kanaw nga da pasalay. Kat inton pesta ti kabildatan Aya, kano kay dayta? Agtagtagainab ka maday. Maray, ada ka mo't dito Teresena. Di ka kadisimurot ka ni Badong mo, ijay bang kagyo? Saan maray? Tamadadail to'y pingping ko alimapsa. Kita akmat na ibagbagam alimapsat apingping mo. Kas makita mo't maray, pimo daw. Saan ka da? When mat ngagpaisaw. Ay, imbag ata saan nga agungat ni Badong mo, no di mo mapantulungan. Nagpambarak tapno sa anak ang makasuraw. Inaldaw ka day ngagpambar ka. Ibagak nga daramido. Wano, ada na sakit ka. Ay, kaasimot nga rod ni Pari Badong, no kasta ti aramidam, marituyan. Nay, damit nagbaliwan tarupa ma. Mano nga yan, tinagastos mo dita. Awan, tinagastos ko. Taglaang taramatan ba daw? Ha? Anya ti kayat mo sa wine? Inutang ka. No saan nga epektibaw? Saan ko nabayadan? Aya, kit itatada nagbaliwan ti rupam, di mo ka di bayadan ay. Kat makitan to, ano da pagbayad ka? Ay, garaw mo manayin ti kinatiwad mo ngagbayad tuyang. Saan ko mat apinilit nga inutang? Win ang minusar mo. Ayan na nga iti konsensya. Na kami suot mo ta naggapo iti balay o teglaklako iti pagpapintas na anatoyang. Ay, jakman amoy ti day atao. Umay naksingiran kat awan mo't kwarta. Isumat lagaya man na kami suot, tadi kay nagbayan. Into na da kwarta, sakon to bayadan. Nandiyak kagkamalay. Pagpapintas ti inalayo kun kwa nana. Ay, bayulan. Awan ka di ti madlaw mo kanya. Nan, tamingmingan kayo man. Nay, pimo daw kayo matana. Pimindas kayo. Ay, agyaman nak bayulay. Tamadlaw mo di nagbaliwan tila nga. Ay! Puminpintas ka mo't maray, anya ka di ti aramatam. Di man inutang ko iti may naglako dito iti pagpapintas, maray. Jay ka din ang ibaga, ana ornong ti utang mau. Na, nagloko a babaeng. Tapay ngay warwaras na nga adda utang ka. Inton masuronak saan ko abay bayadan. Hay madimot amaray, no utang, bayadan. Nagbayad akto ano da kwarta. Ngam nawan pay. Anya nga iti pagbayad ka. Apay ngamin nga inutang mo. May mayat no binayadam at no di na ninayunan ti presyo na. Awan mo't nga maing tinaira na akwartak, maray. Iso day jay, inutang ko na. Apay nga agreklamo di aglaklako iti pagpapintas. Di ka kadipay nakabayad. Saan ko kit di abay bayadan ang umutang at tumanan. Ay, kasano apautangan na ka, no di ka mo't agbayad. Awan nga rod kwartak, maray. Ay, di ka lakuman imutang no awan mo't gayang pagbayad mo. Apay, di mo ka di kayat apumintasak mait maribanang. Na, saan mo't nga itikas tamare? Ang kasanumutan nga, di pagsapulan di tao. Unay kamutan, maray. Imbes asyak ti sakit mo, takumari ka. Angam saan? Tadi aglak-lak ko ti sakit mo. Anyak ti maipaikukan ka. Ay, Kapitan, reklamok ni Nana Toyang. Adda inutang na ngam di matagbayadan. Ay ada pa managnag mo, nga ada inutang nakin ka. Wen, Kapitan, adda pinirmaan na. Kitak man. Daytoy, oh. Nabayagan nga inala na dayta, Kapitan. Malalata pa ayabak ni Marito yan. Agsubli kayo itong bigat, Agsasango kayo dito barangay hulwan.
Sige, Kapitan. Katagyaman na. Nasa o kanyak ni parinteng, en reklamo da kakanaw, di barangay hall. Oray mano a reklamaw, awan bibiyang kaw. Sika, tiyaw awagan da at tiway ngagbayan. Apay di ka mabain. Anya ko matikabain ka? Ayat mo lang nga da pagpulagin mo di tarupam, imutang kan. Puskul rupa ka kay diya. Anya ka batang? Imbes asyak nga asawam ti kanunungam, daydekit din a babae ti maskan kanunungam. Kasano a kanunungak ti madingaramay. Saan aga puta asawa ka tuyang? Kit konsinting kabitayin. Ay madiya. Awan nga rod pagbayad kaw. Kita pa nga may ngaymutan ka, no mo't pagbayad mo. Ita, naurnungan kan iti utang. Oh, kasano itan, Maray? Nagreklamo mo't aglaklako iti pagpapintas. Apay, mabalin ay apos-pusundak no talagang awan pagbayad ka. Ay, amangan no ipabalod na ka, Marituyang. Mabalin ay ang ipabalod dak, gapulang iti basit nga utang kaw. Angam kasano apautangan da ka no agdinamag adi ka agbaybayad iti utang mo. Oray didak pa utangan, awan nasakit a bakrang kaw. Ay, madi ati kasta kapanunutan ti may saan nakautang. Ay, pasensya. Ang awang nga rod pagbayad kaw. Anyangin nga raw karamitan. Natangkang di kinatiyod ni nanatuyang, idi nakasarita. Ipateng na adi na kanubayadan ti utang na. Ay, kasta nga ro ti bagbagana. Ay, kasano nga tan ti trabaho jay tao. Kat dayjay lakan o ti pagnamnamaan na. Sapay nangina ta kumpleto gayam aset inala na. Pimintas nga agpaisaw. Ngam agparikot ni tata ba daw? Tadi na mo tulungan ijibang kagda. No natangken ti ulo na. Adda karbengan jay nakautangan na nga agdarom. Kapilitan ang kasta ti mapasamak. No di nalata kaya ti agbayad. Ay, kababain ti makautang iti pagpama at laeng. Naimbag kumaan no bagas ti inutang na. Saan ba ta pagpapintas na laeng? Awan lat dinar aramidon. Unay kat ni nanatuyangan aya. Pimintas ti rupa na. Ngamaday, ti kaunggan na. Win nga rod nagturad nga imutang. Ang di na mo't bayadan. Agsango gaya bantay aglaklako iti pagpapintas kan ni Marituyang kapitan. Ay, wen kagawad. Paayabak ni Marituyang tasong bata na ti reklamo dakan kwa na. Ada ka din nagpinirmaan da? Ada. Nailan na di nga utang ti inala na pagpapintas. Kada aglabas ti bulan, kahit ada anak na. Kasano no di nalatabayadan, kapitan? Adakan kwa na na. No ijay ilit ti pagsangwan da. Naunday ti gundaway a panagbayad na. Ngam di namat ngamin bayadan. Iso na suron, di nakautangan na. Iso nga imay, dito'y barangay hul. Maray, madlaw talaga tinagbaliwan ti langam Pimintas ka talaga. Ay namaray, agyamanak iti panangidayaw mo iti kinapintas ka. Iso na laeng, taagsango kayo kanon iti nakautangam. Oray agsango kamay, tadinak mo't mapilit nga agbayad. Nawan kwarta, awan maramidan na. Ay, Maray, saan ko akanunungan day tanga aramid mo? Oray di kanunungan maray. Anyang ingarag. No jay saan mo ako mariti kanunungan, ay katawan mabalin ka. Inteng, saan ka di nga inton bigatan ti panagsangod na Marituyang? Kanjay nagreklamo? Ay, upin. Ay, makita ano niya ti aramidan ni Marituyang ita. Ay, natangkin ngamin ti ulo na dungo. Ay, pinadas ko a kinumbensir a bayadan na laengan. Ang adumat a pambar na. Hey, uray sakmat. Kinumbinser ka, tapno saanin adumanon ije ilay. Yung agpakalaing ni Marituyang.
Ay, isupay ti masuron, idi binalakadak abayadan na laengen. Ay, tikat kanun sabali ti kanunungak, imbes nga iso ako marek. Makita no kasanaw asong batan na inton agsangod Itatada kayon adwa dito barangay hall. Ipalawag mo no niya tinapasamak. Sika ang nagreklamo. Imutang ngamin ni Nana Toyang iti pagpapintas, kapitan. Imbaga na abayadan na. Ngam, manon abulan tinaglabas. Di mo't laag bayadan. Sapay jay nangin at inutang na. Marituyang, apay, adi ka agbayad. Impilit namat nga impautang, kapitan. Saan ko nga impilit, kapitan? Dinamag na, numabalin ti utang. Imbagak mat ama na yun at ti presyo na, no utang. Kat imanugot. Adto ti pinirmaan na pa yun. Agbayad akto, ano da kwarta? Angam adamat taning ti pinirmaam, Nana Toyang. Kat nadano nanday taataning na. Anya ko mano na danaon, awan nga rod pagbayad ka. Ay lading itek maray. Ije kanu ili ti pagsangwan niya. Mangala ka kanu iti abogado. Ada kanu dua akabagyan na nga abogado na. Anya, abogado. Ay saus, pangalaak nga iti pagbayad ko iti abogado, kapitan. Awan mabalin na day tati kinayat mo. No nagbayad ka dito, di awanan ti problema. Ay, pang-aasim, kapitan. Tulungan na tapno saanan nga ijay ilay. Tila ang panagbayad mo, mati solusyon maray. No agbayad ka, nalpas ti problema. Alangarudan, kapitan. Agbayad tapno saanan ang maipan ijay ilay. Awan pagbayad ko iti abogado. Saan akon nga umutang no awan pagbayad ka. Bunudak man tayo napsak sprayer yawang kail. Sapay aramatak ita kaanakan. Ando nga minti gastimulak. Pasuyutak tapno di da ibusan tinating amulak. O di tulungan kaya tapno malpas. Sublatak mat sprayer. Wala. Yung ka nga ron sumakda. Daos sarak nga agpasuyot. Wanang kail, matungpal. Naimbagkan ka taas idag itiwaeg, ti ayan dagiti mulam. Sige, rugyan tangarudain, tapno malpas adagaws, kat mabulod ko matan ti sprayer ma. Apay analiday ka, naggapoy ti ayan dagiti mulam. Ay, si God ang naglalang to timulak. Madumit ti agkaan nga insiktaw. Ayun na yan. Maisprayan ko ma. Ngamawan mo ti pestisida. Ay kating kagumatang atap no saan ka analiday akasta. Awan pa'y mangarot ti kwartata. Sapay nagngina ti pestisida ita. Padasam ti mapan umutang bareng addag pautang ken ka. Napanak nga raw. Nguminggatang na kanumot iti pestisida. Inusarda ka nagiti mula da. Padasam ti mapan mangibagakin ni kapitan bareng pautangan na ka. Ay si kantuman ti mapan. Barang ikan na ka ni Maribanan. Tamapanak tag. Nakaumay ka mat, Mare. Addan sakat gagaram. Tauray agtudtulo kat insapar mo ti imay. Ay, dakkel ti parikot may maray. Da kayo laeng ti amok ang makatulaw. Anya ka di ti parikot yo. Ibagam tasi dada anak adungag. Ibusen nga minti insekto ti mulamay. Ket awan igatan mo iti pesticide. Mabalin ti umutang iti kwartayaw, maray. Ay na. Panakairanrana na, Maray. Tainggatang kumat iti pinagispray ni Inteng kadag iti mula na. Ay, urayom langan ang maala na ti sumaruno nga honorarium na. Ay na, nuurayag pa iti sumaruno nga honorarium na, maray. Inibuston ati insiktaw dagiti mulamay. Pasensya kan, Maray. Nagastos ko nga minan ti kwartame. Diyay laangan sumaruno nga honorarium na tinamnamaan. At
Da ka din na alam kung ni Maribanang tuyang. Awan, inggatang nakanumot iti pinag-spray ni Kapitan iti mulad ha. Kasano nga ruditan? Masapol ang mga remedyo akit aramatang nga gispray. Ay katun na, no adda pangiremedyo am aramidam. No ngamin adda kwartata, arak mo ti una agatangan. Ita awanan ti igatang mo iti pag-spray kadagiti mulat ha. Imbag kumaa, numabalin a pag-spray iti insekto day taarak. Mabalin met siguro ang sanda batay. Mabartek dala siguro. Ala, ingka nga rud bartekan ida. Tapno sardengan da akanon dagiti mulat ha. Ay sayang ti arak tuyang. Kakaisuna nang ina ti arak. Na, ti igatang mo kuma iti arak. Igatang mo laangan iti pag-spray. Ay napasuyutam amin ang amulan po araw. Unang kail. Di sumaruno nga spray kat foliar fertilizer mait. Ay, uray siyak. Nag-spray aktum etikas day. May mayat ka no. Inak man ang nagsakdo iti pag-spray yung kail. Ay, anya pa'y nga ay. Ay, anusan na. Anusan ka ba't kaanakan? Unang kail. Sino ba iti agtinulong no di data adwan? Ay, day tagad kaanakan. Uray may sa tikwarog no kasta. Ay, uray may sama ti uncle ko nga inting ano kasta. Na. Eh, tinulad mo man. Inteng, umut-utang ni Marito yang itiigatang da iti pestisidyo. Awan na ited ko. Nagastos ko nga minantay inted mo. Na. Kaano la iti pan nakakitak agumat gatang da iti arak. Ay, no kumasabi daw tinagigatangan da. Di may mayat. Arak ma ti ununaan da. Ay, no apay matakas jay ni pari ba dong? No adda kwartana, umuna pa'y agumatang iti arak. Sakbay agumatang kadagiti importante a masapsapol. Ay, kasday ka ti kunadaan na blow ti utak na. Na, Di na panunutan ter aramidin na. ay mablo ayamat ti utak. Apay, tulang amablaw. Ay, si kamay. Eh, o di na mo ter aramidin na. Talaga nga ibagada anablo ti utak na. Sika tinagtaudan day ta sao, anablo ti utak na, intay. Nakita nga gis-spray ni Kwaraw gitimula na. Kunak man no kunana nalpasay. Ang mga no adda manen igas na iso nga inulit na. Apay, umapal ka tawan pag-spray. Ay, nagbabangbang ka dagita nga igasi na ya. Adda mangululit nga gispray, adapay sana naka-spray. Kay si kaday ta di pa'y naka-spray. Tasabali nga mintiin into na rin. Ay, adan na panunod ko tuyang. Tapno maka-spray ak mo tayo. Anya ngay day ka? Ay, ditakan. Ta nakita ka pimanaw di Kwarugain. Nalpas ti problema. Imbati ni Kwaraw ti pestisidaw dito kalabang. Naibaga na kay analpasin na nag-spray iti para guys. Alag ti sobrana. Ta pag-spray mate. Ang damit langin pag-spray iti mulak. Swerte ak pailanga. Hala, inakaw. Ag-spray akaw. Nay, mayat mat ti sasagawi siwa ang badaw. Anya ngay day tayo gama. Pestisiyo tuyang. Ag-spray ak mo itlagay. Nasaya at no addan aramatem nga agispray. Tapno saan nga ibusan ti igas ti pichay. Kit umadayo ka nga ro din tag-spray ak. Kakaiso na nga danay remedyo ka pestisiyo. Sigay, inak nga rudan, ta inak agluto. Wide, mangiluto kay tinaima sa siday na. Sigurado no malpasa ag-spray, mabisina ka. Wan, inak umutang iti karnit manok. Nakasukat ka mat, Kwarog. Ada pa panamita? Inak agpasada antay. Jak ngamin nakapasaday di nag-spray ak iti mulak. Ay, kasta ka de.
Ay, igatangan nakman nga rod iti karnit baboy. Awan nga min ninanam akwanang kahit. Nakarikap mo't jay teresena na. Ay, awan mo't nga rod lako ditoy. Manwa kilaw, anday. Uray 2 kilo. Imbag lang nga inutan tayo. Talo tayo lang ba? Mabit lang maibus ti 2 kilaw, anday. Nang runa no maimas ko timahan. Adakan ka ano na yunam. Day talaang mat 2 kilo ti anayon ti kwarta. Mala, tagumatak matitimay sa kilaw, anday. Agaukan, tamangan tanto yan. Ina, mabisina ka. Ito pa nga, basketball lagi ti linahon ti tiyan ka. Naisprayam ka di amin, dagiti mulat ha. San pa'y, mabisina nga raw. Baka di mo ilang manaw ka na utang ma. Awan kanumot tila ako da amanaw. Iso nagluto ako na iti saluyot ken kalunay. Iso ti sidaan ta. Ay, unay mo tayo. Agsidata man ang tiruruot. Kunak man no, damod lakar niya mautang mo. Awan kanu nga raw ta na ibaws. Di mo ngamin sumangputin ni Mari Kuanang. Taglukat kuman. Ay, nakalipat sanday di akagawan. Nabayagin kahit ngawan. Di nan sa malagipin, tagsubli di tayo. Abay ngay, awan natin tayo herbicide na pag-spray ko may tirut itimula. Dito yung matinang ikabilak. Awan matain. Ang mga ano da sa bali anang ikabilam ka nakan. No di ta tinang ikabilam. Di adda kumadita. Ay nanggail, sa anak pa ilang agkabaw tapno malipatak tinang ikabilak. Di tao itinang ikabilak. Ay, mabit lang. Ita lang ang nadlaw ko. Na, payangay, ang naglanit timula ni Pari Badaw. Anyat na pasamak itimula na nga ta. Ay, kita man. Tanawam. Ay, sus. Abay ngay, maganggangon sa amit tayo. Na, Anya, itinapasamak itimula na. awan dan tumit di ta gardin da. Dadamagin ta kuma. No apay akasta dagiti mula da. Adda ka din nagatang nyo ang pestisidyo, Mare. Pinasuyutan nyo ka din timulayaw. Adda na iremedyo ni Badong Kaumaray. Madanagan na di saan pa'y anak ka iremedyo. Taado tigas nga kan. Eh, kasta ka de, Mare. Eh, nalpas yung arudan ang napasuyutan timulayaw. Addan sapay di na nalpas, Maray. Mapanan to itulaw. Ay kat makaginawa kang arudan Ay, wan Maray. Kunak no saan nan ang maisprian. Ay inkaminto man kitaan inton bigat. Ay, jak nakasurot kan ni inting anang kita itimula may. Adang amin inaramid ko kay. Imbagken ka tauray saan ka sumurawt, mabalinlat ta. Ngam siya, kanayo nak ijay bangkag. Tay suka nga ron ti trabaho mi nga agasawa. Sumurot akmat no na duma. Apay gay, anya tinapasama kitimulak. Nangalanod damit tayo. Apay akasto'y tinapasamak ba daw? Anya ti inaramid mau. Ay, nujak agkamalay. Sika tinangala iti herbicidio apag-spray ko may tirut iti garden kao. Gusto ka din. Herbicidio ko na. Kaya't mo asawin. Pagpatay iti root. Ay, Wandata. Pag-spray ko may tiruot. Abay ngayon nalam. apay adi mo yung bagangay ko araw. Sinalbag kamay. Ay, kanya ko matibasol ko ngay dita. No kumain pakadam kanyak. Di na ibagak ko maapagpatay iti root day jay. Abay ngamin ngayon nalayo, adi kayo nagpakata. Naibagam ngamin analpas ka na nag-spray. Isungay nalak Nalpasan ati para guys. Ah. Ngam ti para out. Saan pa yan nalpas? Ita, ingay kat inispray ti mulayaw. Nyangay, matayan adag iti mulayaw. Ay, pasol mo na ito'y kwaraw. Ha? Ano saan ka kumaan nagikabel iti herbicidio iti kalabaw mau? Saan kumaan na tayo nagiti mulak? Anya ti parikaw tapay nga subsubang kayaw adwa.
Apa akasubsubang mo tila kay si kakwarog? Kasanaw, kat tinakaw na ti herbisidyo iti kalabaw ka. Pinag-spray na iti mula na. Nako. Ita, pabasulan na no apay anatay dagiti mula na. Kasano day ta paray? Apay ngamin na nagtakaw ka. Ita, agpabasol ka. Apay di mo binasa, tinakasurat, iti ayan titinaka mo apag-spray. Amumutag ba sa saan aya? Ay, tiamo mo ngamin paray. Kit pagpatay iti insitaw. Ha? Saan kita pagpatay iti mula? Sino nga ti pabasulam ita itinapasamak? Usa rin na kuma. Hanggang si kamatintin ng usar. Ay, agbababawi ak paray. Kunak no makalibre ak. At adaki di anapukawan ak. Ay, malas! Ay, unay kan ba daw? Tinakaw mo met gayam ti pinag-spray. Anya ngay ita, di ad-ad na dadaal dagiti mulam. Ay, agtala ka man! Nasakilang nga ro din tinakam ko itinapasamak. Na yun ang pailaang mate. Apa, iti ko na, saan nasakit tinakam kaw? Agpadataan nagbambanog kadagijay amula. Ingka kat pinatayan adi na oras. Anya ngay, nalugin ti puunan, agraman ganan siya. Sinalbag kakit day. No saan ka kumaanagalay, ti saan mo ako kwa, adayo ang nadadaulan ta. Ya, mga ron ni namnama pagpatay itero o tinay-spray. Dayta ka nga main. Sakbay nga spray. Basa umpay no pagpatay iti insektaw no pagpatay iti ruot. Kang runaan ti amain, saan ka nga agaramat iti saan mo ako kwa? Ay, wain, matungpal, tuyang mahilab. Suray, saan na maulay, isuadikan umanungay.